Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good morning, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isa labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good morning, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isa labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya na isinified para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, with the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barbareta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asin Platica. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 18 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita ng Huwebes. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to, digdi po sa Bilog na Rinconada area, probinsya kan Camarines Sur, asin man dyan sa tercer distrito kan probinsya ni Albay. Usong-uso ang mga okasyon po ngunya na panahon, magastos ang bulan na Disyembre. Christmas party, mga family reunion, batch reunion, alumni homecoming. Kumbaga ini po ang bulan na mas makonsumo lugod ang sa tuyang mga kababayan. Hindi sabi kan iba, once in a blue moon. Pero dahil pangana po nin gasto ta pag-abot kan 2026, primerong taon baka nangungutang na naman ang ibang mga kababayan niya to. Masakit ang buhay ngunyan. Sabi nga ni Ken, so tama sana daw nagsisilibrar kan mga okasyon na mayong matagal na kwarta sa bulsa.
mahal pati kan mga barakalon ngunyan. Siyempre an kay puhantang prepararan an sa tuyang pang-urual daw na pagkabuhay. Pinag-anunsar naman ka na Department of Agriculture na ilalangkaw na ang taripa sa imported rice pun sa Enero 1 unya na o sa masunod na taon. Inian kasabay kan preparasyon kan gobyerno para sa pagpapadagos kan pag-import nin bagas sa masunod na taon sa presenting ipinundo nganing maprotektaran ang ganansya kan mga lokal na parauma kan paroy sa katahawan kan West Harvest Season. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagpapahiling ang tarif increase sa nagkapirang realidad kabali na ang daipas sana nahahaloy na pagluya kan peso sin ang posibilidad na masalangkaw ang presyuhan duman sa global market sa oras na makalaog liwat ang Pilipinas sa merkado o mag-import nin bagas. Naglalaw man naman na maabot sa katahawan kan Pebrero ang gabos na shipments kan imported rice nganing masyerto ang reasonabling farm gate prices sa pagpupuon kan dry harvest season sin maprotektaran ang local palay producers. Pero digdi tatanggalon kan di ang nakasanayan ng 10% na down payment na pinagre-require para sa pag-issue kan sanitary asin phytosanitary import clearances. Dapat sa naman na halionan mga kun ano-anong pinagpapataw sa pag-import nin bagas digdi po sa tuyang nasyon saka antabangan ang lokal na mga para tanom para uma sinda po ang nasasakitan ngunyang pong panahon. Kumbaga day kayang taparan ang pangangaipo kan mga para uma pag-abot sa panahon na ini. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to? Diyan po Santiago, Ciudad Caniriga, kay Reverend Father Joben Boboy Abanyo, Cora Paroko, and Our Lady of Miraculous Medal Pares, diyan po sa naon ng bita ng barangay, and syempre, sa sakuyang mga pagiribang mga extraordinary minister of the Holy Communion. Tagabos na pong mga pagiribata dyan sa sinambit ng parokya. Kumusta man kay Reverend Father Dan Aguilar and Cura Paroko kan Our Lady of Salvation dyan sa Barangay Salvacion, Digdipo, Ciudad Caniriga. Ki Ate Susan Marmol Cordobes asin man ki Kuya Nilo Cordobes. Pinaabot palan sa tuya pong sarong public service paisi sa gabos ang lubong ni Erlinda Serdan Berdol. Gibon sa maabot na Disyembre 19 ngunya na taon sa oras na 2:00 pagkahapon. Ana misa gigibuhon mismo diyan sa St. John of the Cross Pares, Hagdangan, Baaw, Camarines Sur. Ang lubong sa Baaw Catholic Cemetery. Ang nangangapuda ng sayang tugang Nimpa Berdol Pornoles. Kaan sayang bangkay napapantintihan dyan po sa Agdangan, Baaw, Camarines Sur.
Iriga City an matrayumpo pong pinag-ibuan pag-distribuer kan pre-patent titles asin man an DTI SSF man mismo sa second floor kan ICT building paagi kan City Legal Office asin man kan City Assessor's Office sa kooperasyon man kan Land Registration Authority sa syudad kan Iriga asin man kan Community Environment and Natural Resources Office kan syudad nin Iriga. Attorney Shenby Birinya Imperial ang open kana event asin nagkaigwaman in welcome remarks highlighting the city's commitment to supporting property rights and ensuring access to land ownership for its constituents. Messages were also delivered by key partners including Mr. Aldrin Baruga, CENR Officer of the Community Environment Natural Resources Office, Iriga, and Attorney Andres P. Cypress. Register of Deeds, Iriga, and Engineer Mario S. Aguja, Acting City Assessor, recognizing the importance of collaboration in advancing land administration and property security for the people of Iriga. Beneficiaries then received their pre-patent titles and a ceremonial distribution giving them formal documentation of their land ownership. Mayor Rexy Oliva joined Attorney Birinya Imperial, Mr. Baruga, Attorney Cypress, and Engineer Aguja for the ceremonial distribution. This initiative reflects the city government's ongoing efforts to strengthen legal security over property and support the welfare of its residents. And as closing remarks, Mayor Rexy Oliva emphasized that the city government's dedication to serving its constituents and fostering programs that promote access to land rights and sustainable development. He also reaffirmed the city's commitment to initiatives that empower its citizens and improve their quality of life through responsive, inclusive, and transparent governance. Congratulations po duman sa mga natawan kan sinambit ng certificate. Duman man po sa siyudad Canaga, masado digdi sa nagluwas na barata si Congressman Nelson Legacion asin na Naga City Vice Mayor Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Iwan authored kan lay para sa expanded BMC beds capacity to 1,000. Today, Congressman Nelson Legacion is continuing that vision by sponsoring a new bill already approved at the committee level that will further increase BMC's capacity to 2,000 beds. Kung mapasar na ini, mas dakol ang masiserbihan kana Bicol Medical Center asin mas dakol man na oportunidad para sa mga healthcare professionals sa Kabikulan. Kay puwan tayo ni. Pero sana as we plan for this expansion, especially that this will also mean additional buildings and facilities. Ma-reconsider man na dai nasa present site ini itindo grabe na ang congestion lalo na sa parking para mas epektibo ang serbisyo. Yung po takon maririsa niya to, pag malaw ka dyan sa Bicol Medical Center, halos gabos na sa nabaga building, mayo na po nin parking area.
Pero po yan sa dapat matauan atensyon kan mga nanunungdan, kan Department of Health. Mayo na pong parkingan sa laog mismo kan Bicol Medical Center. Nagpaparadakol ang building. Paano man pala? So may mga pasyente dyan na maralaog. Sa na ipapark sa enda pong mga bihikulo. Kaya dapat bako sa ng bed capacity ang asikasuhon dyan sa Bicol Medical Center, kundi pati naan pagkakaigwanin expansion para igwaponin parking area. Ito pong mga may pasyente dyan sa naunang bita ng hospital. Taro po ini sa pinakadakulang hospital, digdi po sa riyon kan Bicol and Bicol Medical Center na nakabase dyan po sa siyudad kan Naga. Ngani po ang iba subot na mga may pasyente dyan, nagpapark na sa luwas na kan BMC. Naghahanap nin mga parkingan at nganing kumbaga nagdyan ka sa lugar na yan, di ba ko man convenient ang sa imong nadumananda. Kumbaga imbes na tranquilo kang yaon so pasyente mo dyan sa BMC, dahil siyempre isipon mo paano daw ang behikulo kung ini. Kung may dara kang 4 wheels, sa daw ini ipaparada. Mayo nang maparadahan po dyan sa Bicol Medical Center. Puro na sa Nabagayan building. Dapat iparehas na yan sa Nagkapirang Mall sa Siyudad kan Naga. Igwa po mga parking area. Kumbaga may mga underground na masakit. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawaan kan Buhi Camarines Sur kay Dr. Renz Nonato asin man sa pamilya ni Dr. Ramon Nonato Kimambella, kay Siren Ligasyon asin man kay Ma'am Norien Nadzuri Kisabal dyan po sa Barangay Santa Clara. Kumusta kay dating alkalde Jonas Belsa kan Banuan po nin Buhi dyan sa Barangay de la Pe kay Conchal Marlon Tabalde, sa iyang esposa kay Madam Dalia, siyempre kay Mayor Lacoste, kay Conchal Nugi Lacoste. Nagtalikod man pala na aldaw liwat pinagasagibo kanako Bicol Party List ang sendang tauna ni gift giving na inaapod na kaugman sa Kapaskuhan para sa kaakian dyan sa Barangay San Isidro Enapatan, Nabwa, Camarines Sur. Bakusan ang basta pananaw nin regalo ang pinag-opresir sa mga aking benepisyaryo, iyon nag-enjoy sa maugmang pakawat mga aktibidad na panunin ngirisihan asin dikit na salo-salo kaibahan ang sendang mga magurang kabilugan na sanggatos na mga kaakian na nakiugma asin nakaresibinin regalo ang lambang ngirit ngisi yun nagpapagrumdum na sa Pasko maugma pag igwanin uuro harampangan an ugma asin banding sa komunidad. Salamat sa gabos na nagtabang sa pagtupad kan tauna na kaugman sa Kapaskuhan para sa kaakian kan ako Bicol Party List, halis sa organizers, volunteers asin siyempre sa mga maugmang kaakian asin sa indang pamilya na nagtaunin kaugman sa aldaw na ito.
Nagsilabrar man yato ang Pasko sa simpleng paagi, magtao asin magugma, asin magparty kan ugma sa satuyang kapwa. Yan ang ako Bicol Party List. Sabi nga ni Ken, katabang na, kasurog pa, kaugmahan pa, para sa mga kaakian dyan sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Ngayon man daw so Pasko para sa media, kaugmahan para sa media. Marin man daw kita abuton kayan kan ako Bicol Party List. Nahihidaw na po kamo kan grupo. Si Madam Sally Loses, si Congressman Pido Garbin, tapos so saro pa si Congressman Jan Almario Chan. Pirmisa ng pahuyom-huyom, smiling face. Pa po nagpalawas naman ng show cause order ng Land Transportation Office laban sa driver kan sarong pickup na nadakop na ng kukulog sa nagkakarito na may kaiba na menor de edad na aki sa sarong nagwarak na video na nagtalikod na aldaw unya na bulan susumiter man kan notarized na paliwanag ang drivers and registered owner kan nasambit ng lunadan. Suspendido nin 90 días ang lisensya kan driver mientras na pinagsasagibuan investigasyon. Pwede man na dagos ng bawiyon ang lisensya kan driver pagdahi ni nagatindir sa pinagtagamang pagdangog kan Land Transportation Office Intelligence and Investigation Division. Sigon ki LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Pa po ang Mamondong Barata sa National Bureau of Investigation, Acting Director Angelito DLP Magno said misconduct has no place in the Bureau. This pertains to news reports involving agents of the Bureau wherein a bar fight in Quezon City ensued between agents. Parehas man sa ng mga NBI agent. Subuot and statement Magno said immediately after this incident the Internal Affairs Division has conducted initial and thorough investigations to ascertain their accountability for any violations of law. Magno added, misconduct has no place in this bureau. Due process will be observed, but those who dishonor the badge will be held fully accountable. When formal charges are filed, preventive suspension will immediately follow. He said, from here onwards, we will further intensify our internal programs on professional conduct, discipline, leadership, and crisis behavior, not as punishment but as a commitment to growth. Magno's response was in connection with an agent of the NBI who was beaten by his colleagues during an altercation in a Quezon City bar on Saturday night, prompting calls for disciplinary action from senior NBI members
Initial investigation showed that the altercation stemmed from long-running personal tensions involving NBI agents Erwin Marasigan, Manny Bukaling, and a certain Ara, who were said to have had previous disagreements dating back to their academy days. Bukaling is the son of NBI Assistant Director Noel Bukaling ay napangyayari. Witnesses said the younger Bukaling was in a bar with a batchmate when Marasigan arrived with several companions. Bukaling reportedly went to the upper floor and contacted his batchmates for assistance. Confrontation ensued after reinforcements arrived, in which the group allegedly attacked Marasigan. And the scuffle, a member of Marasigan's team hit another NBI agent on the head, knocking him unconscious. For the group scattered as police arrived at the scene. At least one of the NBI agents involved in the altercation was blooded. Magno added, "To the general public, we serve your trust as the foundation of our mandate. We owe your transparency, professionalism, and unwavering commitment. This incident is a reminder of the reforms we must continue to strengthen from within so we may serve you better." He also called on the good men and women of the NBI, saying they are the reason to protect the integrity of the institution. Further, Magno said a few cannot be allowed to stand the service of the many who work with decency, discipline, and respect for the new law. Or for the law. The NBI moves forward with 3 clear commitments: accountability, wrongdoers will face consequences without fear or favor, re-education and reform. We recommit to training, values formation, and strengthening our internal culture. Renewed trust in the NBI must begin with the NBI. We build it from within and we uphold it every day in public service. We will continue to intensify programs on professionalism, conduct, and leadership. Trust in the NBI begins with us, and we will earn it every day. Papuan, hapot kan mga namamanwaan, ano-ano ang mga mekanismo ang nakapalaman sa Local Government Code kan 1991 na pwedeng papanimbagon ang mga lokal na opisyal as in masiguro ang transparency sa pamamahala. The Local Government Code of 1991 Republic Act number 7160 yun bakusanang nagtaonin mas mahiwas na puder sa mga lokal na gobyerno. Nagkakaigwaman ini nin mga importanteng probisyon asin panganot na mekanismo tanganing labanan ang korupsyon, siguraduhon ang paninimbagan o inaapod na accountability asin mamantinir ang pagiging honesto, transparency sa mga LGUs. Number 1, mga mekanismo kan paninimbagan, accountability mechanisms. LGC yun nagtaonin puder sa namamanwaan tanganing direktang pasimbagon. Mga pinagpiling opisyal. Recall power sa section 69 and 75 ini ang proseso kung saan pwedeng haliun sa pwesto ang sarong
elected na opisyal bago matapos ang sayang termino sa paagi kan petisyon kan rehistradong botante. Nagtataoy ninin direktang kontrol sa mga namamanwaan tanganing itama ang mga sala sa lokal na pamamahala. Local Initiative and Referendum sa Section 120, 127 nagtutugot sa mga rehistradong botante na magpasar, magsalay, magsusog o magpawalang bisa kan sarong ordinansa. Hindi ang sarong mekanismo na nagpapalangkaw ng partisipasyon kan publiko asin nagpupugol sa mga self-serving na ordinansa. Kadua, ini pong mga patakaran sa etika asin prohibited acts o inapod na ethical standards and prohibitions. Ana LGC yan mahigpit man na nagbabawal sa mga koraptong gibo kan mga lokal na opisyal. Prohibited Act Section 60 ang sarong napiling opisyal kan lokal na gobyerno yun pwedeng disiplinahon, suspindihon o tanggalon sa pwesto basado sa maniba-ibang ground sa arog kan kawaranin katapatan sa republika, kusang loob na pagbalga sa konstitusyon, sa lang pag-uugalit sa pwesto, arog kan paghahambog, pang-aapi o pagpapabaya sa trabaho, pagkakasalang krimen na may kinaaraman sa moral turpitude, pang-aabuso sa poder, bakong autorisadong absent sa laog nin kinsing aldaw o pagkuanin foreign citizenship o residence. Disclosure of financial interest, Section 51. Ang gabos na opisyal sa empleyado ang inagsusugo man na magsumiter kan sa indang statement of assets and liabilities and net worth o ining inaapod na salen. Daw nga ni ang pangkagabsan na lay iyo ang Republic Act 6713 ang LGC yung nagpapapusog man kan prinsipyong ini sa lokal na antas tanganing siguradoon ang transparency nin sa indang yaman. Ang ikatulo, partisipasyon ka na mamanuan o ining citizen participation. Ang pagtataonin poder sa namamanuan ng civil society groups yun saro sa pinakamahusay na panangga laban sa korupsyon. Accreditation and representation of NGOs, POs, Section 34 to 36. Pinagsusugan mga LGUs na tawanin representasyon ng mga non-governmental organizations as in people's organizations sa indang mga deliberative bodies. Arog na sanakan Local Development Council, Local Health Board, tanganing magserbing mata asin talinga kan publiko sa pagpaplano, pagdidesisyon asin paggastos kan pundo kan LGU. BoxDSWD move versus barangay official spraying on AX beneficiaries. Ang inaapod na assistance to individuals in crisis situations. The Department of the Interior and Local Government expresses full support for the action taken by the Department of Social Welfare Development and filing charges against barangay officials in Iloilo City who allegedly extorted money from assistance to individuals in crisis situations beneficiaries. Taking advantage of families already in distress is unacceptable and violates the Marcos administration school for clean, compassionate, and accountable governance. The
DILG is coordinating with the DSWD, the Office of the Ombudsman, and other disciplining bodies to ensure that the investigation proceeds with clarity and result. The department will also reinforce monitoring mechanisms at the local level to stop similar abuses from taking root. The public is encouraged to immediately report any irregular activity involving local officials in AX distribution or in any other social assistance program. Every piece of government aid must reach beneficiaries in full and without fear. Officials who exploit people they are shown to serve will be held fully accountable. Sabi man po kan iba, not only the AX, even the AKAP and TUPAD beneficiaries, hopefully, the DILG will action this matter with regards to corruption in the barangay level. Sabi ba kaya ni Senador Ping Lacson, ipapahali na niya ining mga AKAP na ini, AX, TUPAD. Ayun dahil yan ginigikanan po kan corruption sa gobyerno, sa rooman ini. Ang number 1 digdi ginagamit po kan mga politiko ining mga arog kaning programa nakikinabang digdi sa mga politiko kulang man ang pakinabang kan sa tuyang mga kababayan digdi pigdidilinsyan pa ini papaagihon nga sa DSWD sa DOLE tapos ang pag-abot man sa barangay may mga piglilista ililista sa mga malinig sa tupad kon isa yan makikinabang sa AKAP, sa AX ang problema nga ni kay nita dyan pa sana sa paglista may anomalya na pinipili baga po kan mga paralista sa barangay an pwede sanang makinabang kan programang ini kan sa tuyang gobyerno. Ako saludo duman sa kaisipan na ito ni Senador Ping Lacson na haliuna ang mga arog kay ni. Kumbaga pigpaparabadyetan pakwan na sa tuya pong gobyerno tapos kulang man ang pakinabang kan mga namamanuaan digditan iba pigpapara direlinsyahan kay itong mga inaagihan na ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Paano po mapapakarhay ang sistema pag-arog kayan? Saka sayang kan pundo na ipinagtatao digdi sa mga arog kaining programa kan sa tuyang gobyerno na nagkapira sa naman na talagang nakikinabang maray kung nakakaabot nin tultul duman sa mga kasaraditan sa mga nagtitios na namamanuaan. Interesting nga ni kay ni kung nakikinabang na husto digdi po ito pong mga ahensya kan gobyerno na iyo ang nagpapaagi. Pero man sana po yan inibagang purpose nakakaabot kung minsan likit na sa naman duman sa mga miyembros ka na purpose. Saan iba po dyan kung dahil man pati nagtutultol itong ibang pamilya na miyembros ka na purpose pigpaparakaltasan man sinda. Anhapot dyan napapasain itong mga pigpaparakaltas na yan para sa mga arog kaining programa. Isa'y talaga nakikinabang. Maray kung may report man, may validation, no? Ining mga kwartang ini na pinaggastos, na kinaltas, uya. Oh. Mayo man pong arog kaya na iluluwas pa kung ano na ang nangyari kan mga pigparakaltas digdi sa mga beneficiaryo kan purpose. Dapat ipahiling nindaan na data kung pira na sana nare-receive kan
ibang mga miyembros kan 4-piece, tapos ito pong budget dyan, kon pera talaga. Nganing igwa kitang inaapod na transparency, pero kung day man aram kan mga miyembros, pigpa para karaltasan, tapos mayo man listahan kay itong mga kwarta na pinagkaltas, yun po yan ang dipisil ta. Sa mga arog ba kaining proyekto, talagang ang namamanwaan ay mahali permen pagduda. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Viva St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAP offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, after-the youth savers, and regular savings accounts. GSAP also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAP also offers allied services such as GSAP North, GSAP Hotel, and GSAP Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAP General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAP branch now. GSAP, the keeper of your trust. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, dadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaang maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art dialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also field health accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Calabas, Quezon City. For inquiries, may visit their official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call us at 970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Magandang araw po sa inyong lahat, minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala natin pong paghandaan at tiyaking ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maaari po lamang ay ating tandaan ang mga sumusunod na paalala. Una, gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Pangalawa, huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kurtina o mga dekorasyon. Maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas tree na gawa sa metal.
Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Panglima, patayin ang mga Christmas light at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay. Pang-anim, ang paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari itong bumagsak sa mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Tandaan, maging handa at ligtas po tayo ngayong Pasko. Huwag pong kalimutan na isalang-alang ang kaligtasan natin at ang mga minamahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang itumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bombero Fred Palagi, nakaandang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang 4 minutos na natatada. Umagabota na oras na alas 9 din pagkaaga. Dapit po digdi sa reklamo kaining DILG Box DSWD Move versus Barangay Officials preying on AX beneficiaries. Duman po yung nangyari sa Iloilo. Sabi po kan mga netizens, not only the AX, even the AKAP and TUPAD beneficiaries, hopefully the DILG will action this matter with regards to corruption in the barangay level. Sana po mapalitan na mga barangay members, lalo na po yung mga datiyan ng nakaupo mula sa puno hanggang sa ugat, kasi kung di ka mag-anak, kaibigan at kabarkada ang isinasali kahit pa may kakayanan naman po sa buhay. Kaya sana galaw-galaw din ang DSWD, mga field employees, na sila dapat lumibot na magrebisa na mag-a-assist lang ng barangay. Pagsabay-sabayin na nila para ma-evaluate nila talaga kung sino ang karapat-dapat or coordinate with other agencies like PELSES, kasi asak kanila ang datos. Nakapag-survey na sila in house to house. Kasalanan din kung ng DSWD kung bakit inaasa sa barangay ang implementasyon nito. Sa kagustuhan nilang mapadali ang trabaho nila, ibinababa sa barangay na di sukat akalain na may interest din sa pera. Dito sa amin, saludo ako sa MSWD namin kasi sila mismo nag-aabot ng pera at kami sa barangay, suporta lang ang ambag. Walang pinagkaiba sa barangay official na pinipili kung sino ang mabibigyan ng ayuda assistance. Lalo na sa mga rural barangay sa mga probinsya. Sana hindi lang po sa Iloilo, dapat po ang investigasyon ay sa buong Pilipinas at lahat ng mga barangay. Nangyayari po talaga yan. Wala lang makapagreklamo. Yes, always po yan. Nangyayari yon, kamag-anak mo na muna bago yon iba. Ang priority nila nakaupo. May korupsyon din sa barangay. Kaya dapat gobyerno, kung tutulong kayo sa mahirap, diretso nyo na sa tao. At dapat din may bank account card. Bawat benepisyaryo sila na mismo kukuha sa bangko. Huwag nang padaanin pa sa congressman at barangay. Diyan nagkakaroon ng korupsyon. Kasi lahat naman pinakikialaman ng mga LGU. Kahit payout ng senior, bigayan sila ang nauna, batas yan, social pension, hindi galing sa bulsa ng politiko. This is happening all over the country. Kapag meron pera, pamimigay, sure yan, may korupsyon. Aming lugar, never na kaming barangay official ay never na ni-involve ng DSWD sa AX program na yan. Imbestigahan nyo rin ang LGU at departments ng Samar. Hanggang ngayon, wala pang nakuha ang mga seniors doon at ang PWD at solo parents, 450 to 500 lang ang natatanggap. Pero may mga perma na tama ang nakuha ng beneficiary. Pangyayari.
may mga magic hand sila mula CSWD, DSWD at City LGU. Ano naman po kung ang DSWD at LGU ay hindi mga opisyal ng barangay ang ginagamit para sa pagpapatupad ng distribution at walang knowledge ang opisyal ng barangay kung kanino napupunta ang mga ayuda. Napakahirap naman maka-avail ng pangpalibing dyan sa DSWD. Paiyakan kapag nabigyan ka, pero batas na daw ay napangyayari. Nga ni puan masakit. Pag abot sa proseso, dyan ka pasasakitan daw. Ayan, lay na. Sa totoo lang, di basta makakapasok ang katulad ko dyan dahil di ako tatanggapin. Pobre ako, kaya okay lang. May iba pa naman trabaho, tinanggihan ako ng tupad. Di daw ako pwede pumasok dyan dahil pobre lang ako. For peace, salamat sa Diyos. Dapat sa inyo yung mga nasa barangay at mga political apprentice ay imbestigahan nyo para yung mga ayuda ay hindi lang sa katropa napupunta, kundi sa tunay na nangangailangan at hindi inuuwi lang sa bahay. Kalang kayo umaksyon dahil may nagfile na ng kaso sa mga korap na barangay officials. Dito sa amin, unahin muna ang buong angka ni Kapitana. Tapos yung mga tao niya, pag nakasali ka naman, malaking utang na loob pa namin sa kanila ang galing naman. Parang ang galing sa bulsa nila. Nasali ako sa X-Treke pero may kahati pa ay napangyayari. Nag-assist lang ang barangay DSWD at LGU ang may control sa payout. Magkakasabwat ang LGU, Mayor, Kapitan at DSWD po mga sir. Kung ang school nasa harap lang bahay, pwede pa. Pampanga kaya kailan maglilitawan. Salamat po sa X na tricky. What about the commissioner? May commission ang nagalista? Dapat lang po buong Pilipinas imbestigahan yan sa barangay official, pinadadaan. Sila naglilista pag hindi ka kaalyado, hindi ka mapapasama. Ganyan po kalakaran. Kung pwede tanggalin na lang yung AX na yan. Kawawa naman yung mga hindi kaalyado. Hindi naman sa barangay ang problema, sa LGU at silang magbibigay ng ayuda. Naku, ang dami nang nangyayaring korap. Di pa talaga sila nagpapaawat. Kayo talaga sobra na. Ay matindi na po. Pag-arog kaya kayan. Hey, good morning and Merry Christmas ki dating Congressman Sal Fortuno, sinman ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Kumusta ki Ma'am Jo sa saindang pamilya dyan po sa Barangay Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Balik po niya ito iningdigdi sa mga programang ini. Kana gobyerno, AX, tupad, social, pension, akap. Sagkod po ngunyan, kadakol kan mga nagrereklamo ng mga senior citizen. Ang mandato kan gobyerno sa ley, gabos tawaan kan social pension na yan para sa mga senior citizen. Ginibo na po nga ni Bagyana. 1,000. And then, sistita, kadakol pagiraray po kan mga senior citizen na dahil nakaka-receive kan social pension. Anong nangyayari? Nakahirak ang mga senior citizen at saka nakapalaman po sa ley na mayong pilion, gabos. Maski pa yan nagpipensyon na sa GSIS, SSS, dapat tawaan sinda gabos uniform bakong ang nakamandato ang nakapalaman sa ley gabos tawaan mayong pilion. Kaya minsan makasuya baga kadakol ng mga leyng ini-implementar digdi po sa tuyang nasyon para sa kapakaanan kan mga namamanwaan, maging pobre yan o anong average income, dapat maitaw ko taas sa indanin tultul. Hindi yan nangyayari, pigpapara pa di pisilan, tapos hindi man ang mga nagtatao,
Kung ano-ano na sa ng mga sitsi, borichima na ninahagat. Perming daog ang mga tios na mga Pilipino. Pag-arog po kay ni Andaralagan, digdi sa Nasyon Pilipinas. Dapat dahil ako pagparapadipisilan, kung yan, senior citizen, may ID, tawa na kan social pension. Karoon ng basehan po dyan, sa indang ID bilang senior citizen. Napagparahanapan pang kung ano-ano, kaya sana dahil nakaka-receive kung ano-ano na sanang mga pigpaparahagad, digdi sa mga senior citizen, iba pa sa mga nagre-relista, iguang tagalista sa barangay, iguang tagalista sa siyudad. Kaya lugod ang nangyayari, puro na sa nalistahan, pasalamat so aboton makareceive. Ano man palan sa mga day na arabot, lalong-lalo na kung talagang tios ang senior citizen. Ini po ang katotohanan digding nangyayari, kaya kadakol po kanday nakikinabang sa social pension na yan. Pag malakas sa tagalista, may kakabali ka. Pero pag sorry ka. Lalo na't pag naisip nila na hindi ka bilong ibang partido, kahit mali naman sila, wahaha, iba pa ulit-ulit na lang ang lista ng pangalan nila. Kaya antay-antay na lang talaga mapalitan mga namumuno o tagalista. Diba nga, may 3 slot pa, may replacement para hindi halata na 3 slot, just saying respect. Bakit yung mga barangay kapitan na pinipili ang binibigyan dahil kontra politika, dapat isama po ninyo, pati yung mayor at DSWDMO. Isama kasi pinipili utos ni mayor, pangyayari. Proposed daw law ni Senator Marcoleta ang tama na ilibre na ang kuryente up to toke, wala nang ayuda. Ay inda, lulugihon mo man ang mga kasuriko na mga kooperatiba nin kuryente, kung kooperatiba baga, gigibuhon na ini, daman sana kung maprobaran ini na pinagsusulong na ling ini ni Marcoleta, makulong na si Marcoleta dahil pa yan na-aprobaran. Sa Baaw Camarines Sur and Regional Engineering Unit 5 REU sa pangyanot ni Police Lieutenant Colonel Raul G. Gumeran, nagkondukta ng comprehensive site visit and layout inspection para sa upcoming Baaw Municipal Police Station building na yaon sa Barangay Santa Teresita. Activity was carried out in close coordination with Engineer Jose Oliva Balbano of JBM Sigira Construction and Supply, the project contractor also. And attendance was Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police of Baaw MPS,
who provided on-ground guidance and support during the inspection. This assessment aimed to verify that the site layout and initial plans comply with approved design specifications, engineering standards, and safety requirements. The RAU 510 thoroughly reviewed the proposed construction area, placing strong emphasis on structural considerations and site readiness as the project moves toward full implementation. The visit marks an essential step toward ensuring the project's smooth and timely progress. Once completed, the new Bao MPS building is expected to significantly strengthen police services, enhance operational capability, and elevate the delivery of public safety in the municipality. This infrastructure initiative aligns with the vision of the bagong PNP para sa bagong Pilipinas, a police force that is modern, responsive, and committed to genuine service. Ini pong adhikain ng IRIGA para sa mga PWD, pinatibay ni na Consiglior El Caayo at Mayor Wilfredo Rix Oliva. Pinanginutan mismo ni Consiglior El Caayo katabang si Mayor Wilfredo Rix Oliva ang makabuluhan na pagselebrar kan International Day of Persons with Disability. Siyudad kan IRIGA kan nagtalikod na simana ngunyan pong taon. Sa irarom kan temang pagtataguyod ng isang lipunang walang iniwan. Iwat pinapusog kan City Government of IRIGA ang paninindugan kay sa paggalang sa diretso, dignidad at aktibong partisipasyon kan mga PWD sa komunidad. Saro sa mga tampok kan selebrasyon ang pagtataonin mga assistive device na pinanginutan ni Consiglior El Caayo na nagserbing lakdang tanganing mapaiwas ang access sa oportunidad para sa mga benepisyaryo sa mensahe ni Mayor Rix Oliva. Tinawan doon man ang dagos-dagos na mga programang nagtatagamang pakusugon ana serbisyong pang lipunan para sa PWDs. Ini ang sarong malinaw na retrato kan pamamayong may malasakit, empatiya sin tunay na malasakit sa lambang Irigenyo. Congratulations. Kondinarman kan House Deputy Minority Leader sin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang pinakahuring insidente din harassment kan Chinese Coast Guard duman sa West Philippine Sea na nagresulta sa pagkairido kan tulong mga Pilipinong parasera makalis gamitan in water cannon ang sindang mga baruto. Sigun ki Dilima nangyari ang insidente sa Escuda Shoal na malinaw na nasa laog kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Apwera sa pagkaraot kan mga baruto asin pagkawara nin kabuhayan kan mga parasira nabugtakman sa peligro ana sa indang buhay huli sa delikadong aksyon kan Chinese Coast Guard kabali na ang agresibong pagmaniobra kontra sa mga sakayan ng pandagat kan Philippine Coast Guard. Doon kan kongresista na ini ang pinakaenot na pagkakataon na direktang naggamit ng water cannon ang China laban sa mga sibilyan na Pilipinong para sisira na malinaw na sarong paglangkaw kan agresyon. Partikularmente nahaadit si Dilima nabako sana sa mga PCG vessels ang pigpupunteriya kan Chinese Coast Guard kundi kasabayan mga inosenteng namamanwaan. Sus Mariosep.
man si Diliman and tulos na aksyon halis sa gobyerno nganing edepensa ang diretso sa kaligtasan kan mga Pilipinong para sisira asin mapunduan padagos na pang-aabuso sa laugan sa dering teritoryo kan sa tuyang nasyon. Inagad man kay niyan presensya kan Philippine Navy na maging mas proactive sa pagdepensa sa mga sibilyan sa laugan exclusive economic zone asin palayason ang mga dayuhan sa nasambit ng teritoryo. Ang hapot may kakayahan daw na makapalayas ang autoridad kan Pilipinas. Aloy na bagayan, pinag-aabuso po sa tuyang mga kababayan na parasira dyan sa naunang bita ng lugar. Paduman sa Pasig, 3,000 da ang tinataong social pension. Si Mayor Beco Soto sa tuyang mga senior citizen, kita man hindi sa kunyan tuyang mga lugar sa probinsya, paiyakan pa. Naraan sang ribo. Kung sisay sanan mga natatawan kay ni. $7,000 na gratuity fee aprobado na para sa job order as in COS workers duman sa Libmanan. Magayon na barata para sa mga trabador job order as in contract of service sa lokal na gobyerno. Naprobara naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagtataonin sagkod sa $7,000 na gratuity fee para sa gabos na GO asin man COS workers sa gobyerno para sa taon 2025. Sigun sa Administrative Order number 39, kwalipikado ang mga personnel na may day mababa sa 4 na bulan dagos-dagos asin tultol na serbisyo asin nagsiservice sagkod sa Disyembre 15 ngunyan na taon mauutan kan insentibong ini na bistuhon ang mga importanteng kontribusyon kan renibong mga trabador na daw ang ani bakong regular ang padagos na nagsiserbi asin nagpapadalagan kan mga serbisyo kan gobyerno. Sarong dakulang ginhawa ini lalo na sa nagrarani ng taon asin dakulang tabang para sa indang pang-urual daw na pangangaipo. Kaniba, mayo nga ni sweldo mga job order gratuity paasa. Totoo po yan, problema baka lampas ng December itao. Day bali basta ma-receive pa. Day po kay bandyan and private. Ano ang itatao dyan? Tapos ang 13th month pa, mayo na, dahil na maitatao. Sana nga, totoo. Sana po, totoo. Yes, sana. Bakong scam sana. Totoo yan. Congratulations mampalan kay punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur digdi po sa syudad kan Iriga. Nazalodo Excellence Award proudly recognizes individuals and organizations who exemplify outstanding performance, leadership, and compassion in their respective fields from the arts and entertainment industry
to public service and corporate leadership. Be part of this prestigious recognition of Filipino excellence. General evaluation guidelines, screening and validation. All nominees undergo document verification, background checking, and interview. Panel evaluation. Judging shall be conducted by a panel of experts, including representatives from media, civic organizations, and industry leaders. Any negative comment, complaint, or concern received through our official email channels will undergo an initial review and verification by the awards committee. If the negative feedback is found to be valid, credible, and with sufficient basis, the nominee will be automatically removed from the list of official nominees. All reports and evaluations will remain confidential, ensuring fairness and the protection of all parties involved. Final deliberation. The committee's final decision is confidential, impartial, and final. Integrity clause. Any nominee proven to have violated ethical, legal, or moral standards will be subject to disqualification. Kaya magmang bareta po inita saro sa nominee sa saludo Excellence Award si Cap Boyet Nagrampa kan San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Nanindugan man na grupong Bantay Bagas nakaipuhan kan mga paraumang unyan iyoan pag-review kan Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law asin bakuan paglangkaw kan taripa sa imported rice. Sigon ki Bantay Bagas spokesperson Kati Estabilio naan naon bitan ng layan numero 1 rason sa pagbagsakan kabuhayan kan mga parauma. Inuyaw niya man ang kadakol na executive order na ipinaluwas na Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daiman nakakatabang sa mga ordinaryong parauma, kundi mas urug pang nagpalugi sa sektor kan agrikultura. Punto niya na dapat ibasura ng Rice Tarification Law ulita nagpapadagos ang paglangkaw sa cost of production kan mga parauma sa ibong kanigwang ebenugtak na price ceiling ang gobyerno. Tarampakan opisyal na punduhan na kan gobyerno ang sendang mga pakulo hulita nagtitiner na langkaw ang presyo kan bagas sa mga pampublikong merkado. Baliman sa pinagtutok man niya na rason sa day matapos-tapos na paglangkaw kan bagas, iyon pigigibong monopolyo kan mga pribadong sektor sa presyuhan kan mga paroy maski may ipinapautob na import ban ang gobyerno. Pagdoon pa man estabilyo na dapat isipon kan presenting administrasyon ang interes kan mga parauma asin bako ang interes kan mga importers kung maut nindang mapababa ang presyo kan bagas. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Babatngan, San Isidro, haligdi po sa siyudad kan Iriga, Kimanoy Arnel Cerdan, Kimanoy Willie, Kimanoy Belen Pederes, ki Antitiding, ki Manoy Felix Casti Castillo.
25 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Padagos man ngunya na nakabantay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga aktibidad kan Bulkan mayon matapos ang nahiling ng mga lava spine sigon kay Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na pinagihiling na igwang bagong magma na naglangkaw o nagsakat sa Eraro masin pinagtutulak ang lumang lava dome. Pinagihiling man na nagkakaigwanin pag-collapse sa lava dome kaya nakakapag lista nin tipak-tipak na matutulos na lava spikes duman sa bunganga kan vulkan matutulos o matatarom. Paliwanag kay nina nasambit ng lava dome yun nawalat pa kanto 2023 eruption. Kapit pa manigdian dahil man pinaghalian na posibilidad na magpadagos ang aktibidad kan bulkan kaya pinag-abisuhan ng publiko na maging alerto asin iwasan ang paglaog sa 6 kilometer radius permanent danger zone. Sa ibong kay ni dahil pamansubot na hilingan pangangaipo kana paglangkaw kan alert level kan bulkan mayon na presenting nasa alert level 1. Ang nasambit ng alerto ang pinagdeklara poon pa kan Marso 2024. Nakakaadit na nangyayari duman sa Partikan Camarines Norte. Gon ki mamamayang Liberal Party List Representative Dilima igwasubot na na-report na iron ore shipment. Chinese cargo vessel spotted along the shores of Busi, Panganeban amid reported iron activity. Iron ore activity. Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima has urged authorities to investigate reports of ships allegedly set to transport extracted iron ore from Jose Panganiban, Camarines Norte to China. Pambihira. Dadara pala ng iron ore duman sa nasyon kan China. Sa iyang social media post, de Lima questioned the legality of the activity and raised concerns over its possible impact on the environment and local communities. She said the country's natural resources should not be taken lightly and called on the Mines and Geosciences Bureau to clarify whether the operation is legitimate and compliant with regulations. Sabi pa digdi sa na-receive niya, we received reports of the presence of several ships in Jose Panganiban, Camarines Norte allegedly meant or set to transport extracted iron ores to China. And is legal, ano naman, kaya ito at sino ang nasa likod nito? Nag-aralan ba ang posibleng epekto sa kalikasan at komunidad? We must look into the activity to ensure that it is legitimate and safe. Maybe the Mines and Geosciences Bureau can shed light on this. Likas na yaman ng bansa ang pinag-uusapan dito. Hindi ito dapat ipagkibit, balikat lang.
akong maubos ng iron ore dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Tapos mayong pag-aram na naman. So, mga autoridad, losot na naman ang araw kaining mga bagay. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP Night with Bicol Leaders with the theme Unity and Culture, Strength and Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel. KBP Night with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asim pagkasararo, lugod bako sa ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan magabinasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu ng Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan, isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Minimart, BGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Filling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur.
Binsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyeria, Chat, Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa, Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Fajardo Mangiente and Blisilda Mangiente Alibado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamakasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe kan mga minasunod. Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indo Pugabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaidwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jayta Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoplite Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center, in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilor. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager.
Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City, Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela, and MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur, Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal, and Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. May this Yuletide season brings joy, peace, and prosperity to your loved ones and family. A Christmas message is being brought to you by the following: Marieta A. Nacario, Population Program Officer, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. New Moralio Enterprises, Market Site, San Francisco, Iriga City. Pit Stop Gasoline Station, Santa Cruz, Iriga City. Vicente Forbes, 377 Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Priscilla M. Caro, number 13, Lilac Street, DJBS, Sucat, Muntinlupa City. Engineer John Michael De Villa Buena, San Francisco, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. Randy and Cristina Ampungan, San Agustin, Iriga City. Donami I. Gonzaga and family, San Miguel, Iriga City. Chati Maestrado, number 260 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Selma Adriatico, Lomentigar, Ricomio, Kent, Washington. Lizelle Turla, Clotario, Londres Allen, Northern Zamar. Richie De Villa, Golden Angel, Sales Director and Golden Heaven, Iriga, San Agustin, Iriga City. And Bernard Pioquinto and family, Denmark. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Wrap yourselves in the warmth of holiday hugs, dance to the rhythm of jingle bells, and indulge in the sweetness of festive treats. May the divinity and purity of the Christmas and New Year festivals make your lives holy and meaningful.
Merry Christmas and Happy New Year in advance to all the listeners of RPN DZKI AM 1332 kHz Radio Ronda, Iriga City. This is a message coming from the following sponsors. Major sponsors: Engineer Romeo Dondon Simonay and family and Cirillo Monay family of Tallahassee City, State of Florida, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. And Kevin Anthony O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Minor sponsors: Arlene P. Pagirigan, Naga City, Camarines Sur, Feliza Timonay and family, and Toriano Monay family of Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Josue T. Serrano and family, Ateneo Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City. Romeo H. Oida Jr. and family, Nabua, Camarines Sur. Bubalab Food Services, care of Rechilda M. Baluca, Extension B, CNB Circle Mall, Liwasan Kalayaan Avenue, Marikina City. And Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Thank you and happy holidays to everyone. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Po kita digdi sa tuyang programa, igwa na kitang 47 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Oy, good morning and Merry Christmas naman po sa mga nagwa-watching sa Satuya sa FB Live, sa live streaming na RPN DZKI. Si Madam Jubilo Tebio Gonzales dyan po sa Quezon City, and sa gabos pong mga naka-watching sa Satuya. Po sa siyudad kan Naga, pag-abot kan bulan na Enero, ipagbabawal na ang mga e-bikes, e-trikes sa mayor na mga tinampo sa National Highway. Inian pangapudan ni LTO Chief Glenn Mancera kan LTO sa siyudad kan Naga, i-apprehender na ninda po na Enero 2 ang gabos na mga nagbabiyay sa National Highway mga e-bikes sa sinman e-trikes. Sigun sa Senda, goodbye National Roads. Operators of electric bikes and electric trikes traveling on designated national highway sections in Naga City will be subject to citation and impounding under the upcoming Land Transportation Office crackdown starting January 2, 2026. Sarong interview kay Glenn Mancera ang head kan Naga City LTO, pinaglinaw kay ni na e-bikes and e-trikes iyo ang padagos paman giraray na naga-ooperate safely within other parts of the city. Those caught on prohibited stretches of national highways will face enforcement. Deputized traffic enforcers from the Philippine National Police will assist in monitoring and apprehending violators. Mancera explained that the restricted areas are known for heavy and fast-moving traffic, including trucks and buses, where slower vehicles like e-trikes and e-bikes pose safety hazards
He stressed that no exemptions or special considerations will be given to violators. The restricted highway sections include Maharlika Highway from the Naga-Pili boundary to Almeda Highway, Rojas Boulevard from Robinson's Place to Naga up to the Land Bank of the Philippines, Rotonda Diversion Road from Almeida Highway to Jollibee, Almeda Highway in Barangay Concepcion Grande, Robinson's Place Naga to the Naga-Milaor boundary, and the C5 Bridge in Barangay Sabang and Mabolo up to Milaor Town proper. Authorities remind e-bike and e-trike operators to comply with the restrictions to ensure public safety and avoid penalties, especially in high traffic areas, while operations outside these prohibited stretches remain allowed. Yan po na pagirumdum kan LTO sa siyudad kan Naga. Mag-isip-isip na sa mga may e-bikes, e-trikes, kamo pag-abot sa bulan kan Enero. Petsa 2, dadara ko po na kamo kung mahiling gamong nagbabiyahe sa mga national highway sa pinagsambitang mga rota. Yaman ang pinagbabawal kan Philippine National Police na 30 yunong mga bawal na paputok. Nagpaluwasan PNP ninlistahan kan 30 yunong pinagbabawal na paputok kabilang ang Watu C, Lolo Thunder, Buga, Piccolo, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Bin Laden, Super Lolo, King Kong asin iba pa. Bawal man ang overweight na lampas sa 2 gramos, oversize as in may fuse na mas halipot sa 3 segundo. Ang mabalgayon pwedeng makulong nin 6 na bulan sagkod sa 2 taon sa Erarum kan Republic Act 7183. Duman sa mga magamit po nin paputok, ingat-ingat ka mo ta igwa pong mga paputok na pinagbabawal na paputokon. Maray kon sa paputok na nakakabuhay. Dayan pwedeng mabawalan nindo ha. Nagasugo naman kan Malacanang ang gabos na ahensya kan gobyerno, kabali na ang mga government-owned and controlled corporations, as in state, universities and colleges na i-mantinir ang simple as in makabuluhan ang sendang Christmas as in year-end celebrations. Ining kanyarman ka na palasyo ang mga local government unit na magsunod sa parehong pangapudan bilang pakisumaro sa mga Pilipinong padagos na nagbubuhat gikan sa mga na-eksperyensya na kalamidad. Nakapalaman man digdi sa Memorandum Circular number 110 na pinirmahan Executive Secretary Ralph Recto kan Disyembre 15 asin pinagpublikar kasudma Disyembre 17. Basado sa memo ang administrasyon ang nagtitinir nakasentro sa fiscal discipline asin sa maingat na paggamit kan pundo kan banwaan. Sunod sa mga prioridad kan gobyerno asin padagos na reforma sa paggastos. Sinugo man ang mga pamayukan ahensya na siyertuhon ang mahigot na pagsunod sa gabos na nag-iiral na ley. Patakaran asin regulasyon mapadapit sa tama asin maingat na paggamit kan pundo kan gobyerno. Kan nakaaging taon nangapudan man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga empleyado asin opisyal kan gobyerno na ibitaran ang magarbong selebrasyon kan Pasko bilang pakisumaro sa mga biktima kan sunod-sunod na bagyo. Yan po ang simpleng pangapudan kan sa tuyang presidente.
pasimplihon sanan pagselebrar niya to kan kapaskuhan ngunyan pong bulan na Desyembre. Pwede man kitang mag-celebrar na daing gayong pangana nin paggastos. Kaya inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Magalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ngunyan na kapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaumahan, dahita man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarang umboy sa sarsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Attorney Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niyamo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and family.
Botor Store, San Francisco, Irigas City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Irigas City. Mr. Ricardo Tagum and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Kuntud Boys, San Miguel, Irigas City. And Corina M. Lagyao and Family, City of Dublin, Republic of Ireland. Mogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang sao. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony O. Lidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa indong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa indong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa indong. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po Gabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa lambang familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. RPN